Ebrason see a share na de obonkrata mu nsem na fe ye online portal mu nsem ahodo aba no ene fia da boja ye no ye jani nyina mu egu ho amount commander 6 incoming constituency ni ye here Asante Mampong constituency and ye crossa ye constituency. Yes. Okay. Asante Mampong. Nti enche Nti Mampong ni district capital of the municipality. Oh, okay. Yes. Okay. Ti ho na aba ko gina MP no manfo na aba be fa o say. Oh yes. Ko gina wo mo na mu no. Yes. Why ye juma. Me de nya o manfo de be fa me sa enkontompo na kantion so na. Say enkonfo say o go gina wo ma na mu no. Okay. Obi nu a o de keta ko so obi aboa no se be gina MP mai obi amfre obi a me na me de me ho ba say. O be so gina ho mo manfo. Be gina na me boa ma Asante Mampong tumpon. Okay. Tinyo bi na efre me na me de me ho ko na me de ama Asante Mampongfo nti be ko independent yes no mon carry me no mon hwe en hwe panam no be gu akwam no omuntie eto asomu a because me se Mampong ye boto wonye ne bad ye hwe from 1992 be si enne adwo akuro no ade ewom ye human resource Nyankopon adom me se one of the few towns in this country betimi atrema ko church ewie abo masters ya untu nan ko baibia one of the few towns in Ghana. Okay. The rest na be your regional capitals. Yes, university, yes, teacher training, yes, nursing training. Nyina wa Asante Mampong. It's when it comes to human resource there. Some man for yentiti omunye adwuma there. Adwa ye obi. Wo me de boy dey. No. Mo fa nye hwe. Tie na wo kwa bebie bi apono adwuma na ba no. Amanfo tu ya. Any investors are doing komo de baby ambai. It's time say Mampong wo enough human resources. Because to baby adwa now we can town produce more teachers na Asante Mampong kan. I wish say a campaign season na me manya wo na nka me interview. Na nka mabusa say MP sa bes ne ko nyina ka so mbe ye dwuma wo. So dey de be ma wo de na ye different. Adwa na make say esono bia ne ofuru abanwa kase na e ba ne trim. Oh, okay. So na me chen. Okay. Esono bia ne ba otena abanwa kase so a e ba ne trim. Abanwa no utena so a enhye na ode kono commitment na ade kono. Etim say ye nyai sa se amanfo na efre me no. The moment we kwakwa say amanfo na efre na wa akra wonye wa ya amanfo na doye. Omo na se memeye nti ne ma menye ma omo yi. Okay. Ba me de me si me na me de me ho ba. Sa Asante Mampong carry me hwe. E na wa so kra no ohene ne ohema ne na na watira nkonyo wo nyina ne madwuma obetumi aye. That is it. Ene de wodi kan aye sa wa twa to ho. Enti eduru ho no mu a adwa amanfo be hu hyehyeye a ye de egu akwamu aboa ma Asante Mampong kro no afa ne to mapade afra. Nti de no mo nso wo. Ye kasa de be nya so be hwe. Aha. Nya so hwe. Na no asem binti. No, just because yes, I'm na asem binti. Yes. No, you didn't say Asante Mampong next to Kumasi. Now share the developmental difference between Kumasi and Mampong. Vast. No, it will only take you about 40-45 minutes without traffic from Kumasi to Mampong. Yes, I know. And I'm telling you, the next few 10-20 years to come, no, Asante Mampong the Kumasi be boom. It's Mampong didn't go by Kumasi not be boom. Ekunana. Ye nya Mampong ku free tete. Mak tell you say Asante Mampong ku no, eso chen kwa e wa chen kwa wudie. Why are we not developing it for a tourist attraction? Thank you. Your branding. Mampong dia no, there are more tourist sites in it, far more than your kwa. And now on say it all boils down leadership. Kwasi kwa wu nso no kwa wu be ye kwa dodo no wagina multimedia because all multimedia team to hype it. And afi bia no and ye yare kora ebe kwa wu. Enti say wo Asante Mampong no. And I make me say campaign it all boils down to leadership. Multimedia sorry keke say. Ye kwa Debi. Obi ne tu ana mo obi na so no be di nkomo. E no kire ne say yetimi ye ABCD say ya. Beboa bebi adwuma ni wura fire. E na do yimi say wo sebi Asante Bono. These are the only regions or man for two kwan chain every other region. Ko wo ko wa na ko. Ko fo na so no mom krom dada. Yeah na free chi na ko. Wa ma na ko. E ye Bono Asante Ford e na ko dodo. It had it na se wo bi e wo Asante Mampong. O se me tu ka free Kumasi be se twam ko. Ba po ye mantem. Debi
Okay. Me wa mampon de no so adwo me say esu bai tere wachen kwawu de no. Ai beti ma ye ma na ya ko be catch attention. Catch the attention na epe no. You have a point. But all boils down to leadership. You have a one point. One eba be. If a Santima points next to Kumasi dia, eni kwa say show wa hini enkuemu. Ema no kwa so tu phone wa mampo hine wo. Etu mampo hine wo ho no na ye den. E wo se niyama kekesi. E wo se kekesi ni mampo ye hu se Kumasi ni wa mampo no dia then ampa mampo wo ho. Kwasi abanu benya. In fact, because what Jenny what they kono and na de ka say je mo so mehwe de kono do kora ma menya akumato ye because we ye so hwe na no asem je mo so mehwe asem ye kon krata so na men ko portal no so yo I had in na ma re ho pa health de na no me ni panyi bi di nkomo yeah na onya problem kakra na wo so mo rush no hospital o se me kodru ye na me firi wo na me hu se wunya sika wo ya mawuni na wunya sika dan ma na wo amfa nsiesia yaresabe wo mpotemu na asem towa ho na be wo se haya na yede mba yo because yede ni duwa na machine wo se yede siri so bi ni ho e wo so mo ma no so hwi to komfo anoche de abo anu ne se no wo di brebi te na okodu ani a prepare bed enti wo pie free wo no bu se and there be constituency wo mi kuro mo ho no wo se mbo me ho modern se afidie se dialysis se de miri bi be ko ho no mo na etumi maame ana etumi nua bi a ajwa wo be feel say you too far yes and as low as 12 years 10 years be breed dialysis and now wo hwe se de sa center no penifo de kre eno me hu se ranking member on the health committee komna minta akando dwaboso mrashe bedwani na o ka se omonfre health minister mra parliament ajwa na asem na kasa kwese Ghana o di ntina renal unit no aclose da ajwa because almost so mo de ka 4 million Ghana cedis den say because of rate no margin and will form as compared to niema omuto mu twa de ma suppliers and ama e ka ba chire okay but you see there be ameka so mayon say asemu sia and ye react yes before me ba dialysis no ye tikromu a and ye say ye jai toe boot ye nyi toe sika bi at least na kema ye and amanfo ka say ye nwiri ngu na ankofa asemu amba empenfo kromu from surubesi from obi atie ye so mo mfa toe boot ni mu accident esi tema toe boot ni pe and ye kodwiri gu de bia Ghana je se obi ba ye scapegoat wansa hwe se ensu anyira mfa kodo nkwara o mu ko school a ye nhunu nyansa se e wosi ekosi school dan ma nkwada na e wo nsuo ne dialysis asemu aye kan kolebufo atum nyene ya kan wasemu ama na death toll na kodu 19 afen ye nyu se health minister wo Ghana yeah ye ono ka kire kolebufo se omumie na kolebufo so du obuhunte no from enura besi na minim sa no pen ye bie dia from enura no ka asem mepem ne enura imre no na ye mie se ne mo hia be mo bie no omu nya ye Canada ho you see ajua sebi anya no sebi bro sebi okronto enam ko kan ya na manfo entias ye wo sika ado e de ne ma sebi mfaso ne sebi nyanse bi enim priority 4 million Ghana is sebi o ye sika ben ko enti sebi Ghana ba ntimi nya enfa ntwa me save amanfo life me wa ye nya sika de ama police fo atofo de egu omu kan mu when excavators are say na say every day another pay 6 abo another police officers 5 eko say wo so omo wen national security officers mienu be kwa akobom pempen omu bia beji o allowance ya momu bia fu you omu de eko bade ko from 2022 besi enne ene ye di akone abasa bia na ni so adi hu no na me tell say we no na ka Ghana pen first more anyini bia banko ho ko wi because penyini bi ba ewo kidney problem obe flood de nako abrochire mi ahwe no ti ye hiafo yi meya na ye fa problem we mo 4 million Ghana cedis 4 million president ku fa no wasa Ghana Victor Nyame no wasa Ghana obi ti mi nye star mo di prawie mu 1 million di 4 million Ghana cedis $1 million di ti atwa nipa 19 atimi ewu 19 de se sha kwasi yenya hu hwio president ku for ya menye ne mabisa o enti say almost say health minister mra parliament me chichi okwa de fa so bi ne ko okwa he doesn't know they know it brofo no kwa tro bu paso no okwa kan ya kire ye no na me ka say omusuba omo ma speech kura wo program ase ya tro brofo na bu paso
nti won kan free na komam wa kan wi na no refi o say all MPP presidential candidates are weak Nana Oye Bampo Adodie no Samia Wuku's message to aspirants ahead of NPP presidential election. Let's say Samia Wuku. So on why Esquire. Yes. Yes. Or more graduating and saying no. Na oka ho. And after Israel-Palestine conflict. Santo kwa ya aman homene so ho no mo no. Ghana for the we say yehunu ne nyina no emunchire mu e wo ha. Ghana formula ne nyina ide. I said na no Ukraine ne Russia de no. On say amane ma bebrase wo Ghana ha. Yeah. Yes. E ka ho bi na ama dialysis ne wosam no ayesa because Israel and Palestine for ntokwa na be kan ye pe ka obi na ama renal unit ni mu ato no. Kumasi traders rally support for Badwam ahead of NPP flag bearer elections. There's a Kumasi adwadi so e de no. Daily guide and so any I'm a grassroots candidate. NPP picks flag bearer tomorrow as aspirants sign bond. Blue endorses Badwam. 45 journalists assaulted in 5 years. Daily Guide, Ghanaian Times. Who wins showdown tomorrow? Lead program loses 15.8 million Ghana cedis over wrongful payment, over spending between. Yanko ebedi edu so na efia da yanko da wate. Ebuja yanko ebedi edu so ye ko da kaisa ago kansie mu nsem beba ho se penso sister Sandy be a guy wa ye krade na afa ya hwe interviews ahodo bi ho ye ye fi wo se enne asem yi ebedika enti ye de no so be so mo na afa kwasinsi atena se na enkomotwetwe ye wo ho no